pimpinanna Pak Aming. Pak Aming. Pak Aming. Pak Aming asli orang dia kan. Orang Sunda. Orang Subang asli. Jadi Pak Aming kan gaduh pimpinan Singa Depok. Anu gaduh rombongan Singa Depok. Nah, eta. Jadi milih ieu nya barade di Sarunatan, langsung aja ke Pak Aming ke Subang nya alamatna gitu. gitu. Siap, Promosi siap. Pak Aming sakantenan. Gitu. Pilih bade nama. Nah, ka wargi-wargi pilih bade acara sunatan atanapi helaran sisingaan mangga di kontak wae kanu nomor abdi engke di aya di ieu langsung we pokona mah ka Jalan Cagak nya. Ka Jalan Cagak we taroskeun setia wargi dalapan. Ya wargi dalapan. Ya, Terima kasih ya. Siap. Pokona sukses lah. Pokoknya mah sukses dan jangan lupa YouTube-nya ntar di subscribe, ditonton, di like, di share-nya pokoknya mah. Nuhun Pak Amin. Bacot channel. Yuk.
Sunatan. Oh, jadi guys ini dalam rangka sunatan ya. Jadi kita lagi di Subang, guys. Sunatan. Sanes sunatan. Sering acara kieu. Kan? Sering acara kieu. Kumaha? Acara giep sering. Sering. Oh, sering. Jadi Itu yang lebih kita kesenian gitu. kesenian sisingan setiap wargi 8. Sisingan. Setiap wargi 8. Sisingan, Singawargi 8. Setiap wargi 8. Setiap wargi 8. Asli daerah Subang. Jadi asli ya mah jadi Singa Subang. Tuh kan dari Bandung mah kan kudarengong. Ari ieu mah kan Subang mah nya ciri khasna teh Singa Depok. Bajidor Sohor anu bangpak-bangpakan teh tadi dia komplit guys. Jadi ya naon ngaranna grupna Setiap Wargi 8. Nah, eta promosi mah. Misi yang mau disunatan silakan memang promosi. Pokoknya Setia Wargi 8 the best. Kami hoyong nabeuh ya kasaha engke. Bapak Aming aja. Ya. Setia Wargi 8. Ya. Subang itu di mana, Pak? Jalan Sagak. Kecamatan Jalan Sagak. Pinggir Jalan Sagak. Masjid Agung. Oh, besar. Masjid Nurul Huda. Tah itu Pak Paming. Mana Paming? Paming. Tah ya pimpinan anak. Sakantena kanggo promosi. Paming. Ya sana yang wawancara. Sekarang ya Pak pimpinan anak. Ini pimpinanna kumaha? Pak Aming. Paming. Pak Aming asli orang dia kan. Orang Sunda. Orang Subang asli. Tah. Jadi Pak Aming teh nu gaduh pimpinan Singa Depok. Anu gaduh rombongan Singa Depok. Nah, eta. Jadi milih ieu nya marade di Sarunatan, langsung aja ke Pak Aming ke Subangnya. Nah, Alamatna gitu. teh Subang mana Subangna? Di Subangna lebetna Jalan Sagak. Oh, Jalan Sagak, masjidnya Subang Selatan, Nah, maksudnya Subang Selatan. Jadi ciri khasnya teh Subang mah nya jadi Singa Depok. Singa Depok. Terus Bajidor Sohor, ya Subang mah jadi ciri khas. Ciri khas. Subang teh kan di Bandung mah kudareng kuat teh ya. Ieu mah kan Subang mah Sisingaan. Sisingaan. Singa Depok. Oke, Pak Aming. Ayo namanya teh naon atraksi naon Pak namanya? Atraksi keterampilan iya we Singa Depok. Ayo tadi kan ada 2 grup tadinya. Nah. Grup itu beda. Sami. Oh, sami. Sepeda dua musik. Oh, 2 musik. Warikan seueur Masih kan satu pimpinan begitu. satu pimpinan. Jadi di dua musikeun ya. gitu. Dua musikeun. Jadi Pak nu itu Nah, jadi gitu. dua dan nu gaduh nama tetap Pak Tetap Aming. Sami. Ya. Pak Aming tetap. Di Mana tahun mau no hoyong nabeuh tak kasaha ge mun teh ka bapak we Ka langsung. Pak Aming mah. Apa nama daerah mana? Jalan Sagak. Jalan Sagak, Subang Jalan Sagak. Subang Jalan Sagak.
Jalan Cagak Subang. Jadi teh dalam rangka sunatan atau Hajatan sunatan. sanes sunatan mah sanes. Sanes, ya mah sunatan pribadi ya. Oh pribadi, jadi sangat meriah guys. Ini hiburannya nya ada bajidor, Singa Depok, Pak Aming, gaduhna. Memang kayak Pak Aming di YouTube ada nya di kan YouTube. Promosi Pak Aming sakantenan. Gitu. Pilih bade nama. Nah, ke wargi-wargi pilih bade acara sunatan atau napi helaran sisingaan mangga di kontak wae kanu nomor abdi engke di aya di ieu Langsung we pokona mah ka Jalan Cagak nya. ka Jalan Cagak we taroskeun Setiawargi 8. Setiawargi 8. Oke, hatur nuhun Kang Bani. Oke, Pak Aming sangat berterima kasih abdi atas dikasih kesempatannya atas wawancara Pak Aming nu gaduh kesenian Singadepok di Subang asli kan Pak Aming. Nuhun, Subang asli. Oke, makasih ya. Siap. Pokoknya sukses lah. Pokoknya sukses dan jangan lupa YouTube-nya ntar di subscribe, ditonton, di like, di share-nya pokoknya mah. Nuhun Pak Amin. Bacot channel lo ya. Bacot channel jo. Bacot channel. Hah? NR Studio Project. NS tuh. Sika. Oke, Nuhun, makasih. Siap. Oke guys, jadi udah beres aku wawancara yang punya pimpinan Singadepok guys. Jadi kita udah selesai ya. Tuh, pokoknya mau beres lah, rame, sangat meriah, pokoknya jos, pokoknya Pak Ani Jadilah.